Yada se yemu akwa ba biem Adom TV Badwam dwumade no so ye bonito na kwasi abade asemidika ato so na Dr. Edu ewa ha free Edu Herbal Hospital na SM enene ekura no yema dog akwa be dog na bia bokode yema Adom ne de nyame ase papa Edu Herbal Hospital Mini amedase bebre na anope ye ka kire ahwefo ne atiefo se yame Adom Edu Herbal Hospital se da munimi ye no yare ye chronic kwanko ya de ba ya se ya utira yi especially stroke mani ka utrim se stroke de woti se wunu ya o maame o papa bi wadamfo bi papa na ne maame e yare sa yare ne bi afare ko Edu Herbal Hospital ye o man kesim be fikrum ene ye o branch e o enkrakopone man tem ha ye fra e wo odoko official town me boniti area no na ene de ye ka ho asem tiawa na ya tro ye nkomo so ye SM bitters the bitters of the day the bitters without alcohol we no kwani bitters alcohol nim nemmum wonnom a eboa we free utimi si wuna ase no eboa ma obibia efiri ho ade a tro ho se ye makomako mienu pe dedi kan ya ni sisi yare ye obi a waste ye wo yan tete wo ye oba na wo ye bema no no SM bitters ebo adwuma pa na ya san tro se libido ni de me tirem bebre bi wo mo amonim emrantia ne maba na ye to SM bitters no enim ade o mo de ye na boa wo pa enti papa pani anase mami pani wo nso waduru ni na nsan ukokrom ana oni pa bi tu kwan na wo pese oto aduru papa blewa kra ne se won to aduru a ya to din se SM bitters edi SM ne de obi abetumi atim se de ope wonnom na de ye wo na wape edi bi ne se de amano me de ka se strong man well Bible mu no Yakopon o kan man na ejina ho ma oba ne bema both genders ni na in this strong man oba no bema no na SM bitters ni eduru a wonnom a Ghana eduru mapa a wonnom a wo sampa wanom Ghana duduo bibia wo pesa wotini Ghana eduru me noa na wom na bibia wo ye wadwen se wo sisi na ye wo ya no nka wonnom ya na wo sunsuan so wonnom SM bitters pe na ahase ka wo sampa ya me Adom wanom sisi yale eduru pa Drasto bia wo Ghana Honey Pharmacy shop bia wo kwa obenya edro we bia to ne bo nya den ebo ne de damansen dwa so ne bo ne kitu we be sanse wo hese de edro no dwumadi a etumi di e bo nipa na nka wo hwe bo ese e de to no na ese bo de kitu we bi papa wutie ne maami a wutie me nua blante ne me nua ba bo homodin se ko herbal shop a ewo okanshi ba bia okope bi etu a house of drug obenya bi etu aton saa so na eye repass eno so obenya bi etu aton na nabo ache wo honum nimdie e wo honum na fa angel herbal shop ono so ko ha obenya bi etu aton okokumasi a korenak waje aboso ofa k eye 12 o'clock shop e wo central market e wo ho korenak de owo eye ko ashtown saa so na moze ono so osunya ne abesam e wo ho na eye kufodua nso so okwa Gibson pharmacy ono so e wo ho a wo ton bi sunyane papa your friend say cap herbal or mesum rodu ho a oni NIB no ene die nim hwe obenya bi ato enkra company man tem ya kasa so de aso e ba ko wa ha e wo doctor official town say e bia ba bia wo no wontumi nko ka shi drug na oba eye doctor official town Edu Herbal Hospital ho obenya bi atu aton enye bi anom ma ho aton utu ase ena etwetwe wa anom SMBTS ebebo normally 0243 989368 0243 989368 and 055 8379 055 8379 emlenity phenomenon no na yatwe nkomo ne ohaw bi a pese ye solve ma wo Edu Herbal Hospital ye mo ma re mfinwom no ya dia brofu antumi ansa obibini ba ya wa besa Dr. Edu ye wudeni ye kase edek ajeso se nkwa somobo da se papa pansi Dr. Penny da Edu Herbal Hospital na wotenin kana SM ne kura no apart from no say stroke a ofre no so a obeboa wo yemfa ye nkomo no nsi aseda ye odi akwasi aye krado e dia semidika etwaso